Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, ke nna ke Adimilo Mwalusi mme ke na le Augustine Letlalo. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa kopo ya beili ya balatofadiwa ba le barataro mo kgetseng ya gongwe ga Ditaba Bester e tla rediwa beke e tlang. Tshisinyo ya go oketsa dituelo tsa batlhankela ba dikantoro tse dikgolo tsa Afrika Borwa ga e amogelesege. Tla re diale. Tsala ya ga Senzo Meyiwa Mthokozisi Thwala o tlhotsa rebola bosupi mo tshekong ya polao ya ga Meyiwa. Meyiwa o boleilwe ka go thuntsiwa mo sehubeng ka Ngwanatsele wa 2014 mme a tlhokafala moragonyana kwa bookelong. Thwala o tlhotse a tlhalosa ka botlalo ditiragalo tsa motsi oo. After a gunshot, Thwala yo neng a bonagala a sa itumela o ne a gopola letsatsi leo Meyiwa a neng a thuntsiwa le go polawa ka lone. A re sethunya se ne sa phamphomologa moraga gore Senzo le Serukhutle balwe. Thwala o pakile gore modumo wa sethunya o ne o le kwa godimo thata o tlogetse mongwe le mongwe ka tidimalo ka ntlha ya letshogo. A re o ne a tabogela kwa ntle ga ntlo go batla thuso kwa baagisanyeng mme ke nako eo a neng a utlwa motho a goeletsa ka lentswe le le garolang pelo. It's not a scuffle that took long. It's something that happened fast, and after that scuffle, a shot went off. I wouldn't say that I saw, but what I do know is that there was only one person who was in possession of a firearm there. Mmogo le baagisanye ba le babedi Thwala o ne a tabogela mo ntlong le go fitlhela Meyiwa a le mo fatshe a na le ntho mo sehubeng eo e neng e tshologa madi. A re Senzo o ne a santse a tshela fa ba ne ba mo tseela kwa bookelong. O tsweletse ka gore o ne a letsetsa Mandisa e leng mogatse Meyiwa le go mo bolelela seo se diragetseng. Mandisa o ne a itlhaganela kwa bookelong le go thubega ka selelo fa bona setopo sa ga Senzo. Ngabuza ukuthi uphuma ngathatha Mandisa ke ngadlula naye ngazi ngaya kuleli room senza kuleli kulona. Okay. They arrived, they parked. I took them inside to the hospital and I took Mandisa to the room where Senzo was. Thwala o ne a thubega ka selelo fa gopola ka 2019 fa ne a ketekwa le go sotlakakwa ke mapodisi a neng a sa apara moaparo wa sepodisi. A re ba ne ba molatofatsa ka go itse dirukhutlhi tseo di neng di ba tseneletse. A re ba mo tlogetse a gobetse a tshologa madi. As I was saying that they then tied my hands and my legs. Over my private part. They put this mat thing over my private part. And then from under. Sorry, under. From lapho kwathi kusanjalo bengibambe kanjalo lo munye futhi wathatha into keeping it tube. Whilst they were holding me like that, the other one took out a tube. And then they started tubing me. What do you mean they choked you? Yes. What do you mean being chupa bathatha le tube bengivala umlomo namakhala kanye base bayizoyifasala ngemuva bayibambe bayiqinise kanje. They would take the tube, then close my mouth as well as my nose at the same time, and then they would tie it tightly at the back. Tsheko e santse e tswelela. Batho ba le barataro ba balatofalediwang go thusa mmeteledi le mmolai Ditaba Bester gongwe ga kwa kgolegelong ya Mangaung ba tla itse isago ya bone beke e tlang. Kopo ya bone ya beili buseditswe morago go fitla kgwedi eno e le malatsi a le 11 le 12. E ne le lekgetlo lwa ntlha Dr. Ditaba Magudumana a tlhagelela fa pele ga lekgotla a sa fitlha sefatlhego sa gagwe. Magudumana o latofadiwa ka go thusa motshwara gongwe ga kwa kgolegelong le go hena setupu. Balatofadiwa ka ene Senwe Matshwara, Tebo Dipholo, Motanyane Masukela mmogo le balatofadiwa ba le babedi ba ba tshwereng mo bekeng eno e bong Tiego Magotsa le Natasha Johnson. Botlhe balatofadiwa ka go thusa motshwara gongwe ga kwa kgolegelong le go kgoreletsa tsamaiso ya molao. Kgetsi e buseditswe morago go fitla beke e tlang. It will be in the interest of justice for this court to adjourn the case to the date of the 12th, rather the 11th and the 12th.
Losika lo ga Katlego Bereng yo mmele wa gagwe o boneng o fisitswe lore kwa seleng ya ga Bester lwa re ga lo batle balatofadiwa bano ba bona bail lelapa lwa re lo santse lo tlhoka dikarabo gore go diragetseng ka Katlego mme re lakatsa re le lelapa gore re tswele pele re be karolo ya leeto lena go fihlela qetellong and hopefully qetellong ra tla fumana dikarabo tsa gore na go baneng Katlego go tlile jwang. Baagi ba Bloemfontein ba re go botlhokwa go tshegetsa lelapa lwa ga Bereng mme ba re le bone ga ba batle go bona balatofadiwa mo kgetseng eno ba bone bail. Tja lerato motho a bobebe o sebetsa le ene motho a rata pina ke mongwe wa baqapi ba ne le hore bana ba qapa pina tsa Bloemfontein Celtic ya le stadium motho ana le stadium no matter what. Really, South Africans justice must be served. O bona hore toka e a phethahatswa re batla go bona e phethahatswa bakeng sa Katlego Mpolo Katlego Bereng. Balatedi ba setlhopha sa Bloemfontein Celtic ba tla tshwara tirelo ya segopotso ya ga Katlego Bereng ka Labone. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore ngaka Ditaba Gudumana le balatofadiwa nae ba tla tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo go dira kopo ya bail beke e tlang. Re go boditse gore wa akanya gore go tshwanelwa tota o tshwanelwa ke go gololwa aka bail kgotsa nya le gore o neele mabaka a seno mme o tshwaetse jana mo WhatsApp. Ke bona sene ka ba phose e kgolo ya o fanga ka Ditaba bail hobane o sentse re bontshitse hore go tswa ka hara naha ya naheng tse dintse ka ntle ke ntho e bonolo ho yena o yetsa ntle le tshitiso ya letho jwale sena ho mo fa bail ke bona ka ba phose e kgolo haholo. Ditaba a tshwanna o kreya bail le bona bao a golegileng le bona bao a tshwereng le bona a ba tshwanna o kreya bail batho ba ile melato e mentši ebile modima mo ho fishitswe ngwana motho lomo batho bang ba bomohu ba salla a wana Ditaba nne tronkong ne a nne ebile pila nne le ruri ke a lebo nna ka nosi ga ke nagane jalo sa ntlha ke batho ba ba kotsi thata mo setšhabeng sa naga ya rona sa bobedi ba ka tloga ba tshaba gape mo nageng ya nna gore puso e tshwantse e dirise ditšhelete tse dintsi go ba busetsa gape mo nageng ke a leboga. Sebueledi sa mopresidente Vincent Makwenya a re puso e solofela go bo e rarabolotse morero o ka ga mopresidente wa Russia Vladimir Putin fa naga e tshwara kokwano ya BRICS. Kgotlatshekelo ya boditšhaba ya bosenyi re botse taelo ya go tshwara Putin ka ntlha ya ntwa kwa Ukraine. Makwenya o ne a bua le babegadikgang kwa parlamenteng. The JC announced its recommendation before the recommendation reached the desk of the president. As soon as that recommendation does reach the desk of the president will act on it immediately. So there's no denying that. There is nothing in the president's view that will overshadow this summit and its significance. And the president will not allow anything to undermine the intended objectives of the summit. All other issues that you've alluded to that may seem to threaten this summit will be addressed and resolved prior to the summit in order for South Africa to host a successful and a memorable BRICS summit. Lelapa la mosimane wa dingwaga di le 16 yo a boleilweng ka go tlhabiwa kwa Kimberley kwa Northern Cape ba re molai wa gagwe o tshwanetse go tswelela a tswaletswe kwa kgolegelong. Go begwa o Lebogeng Rata tlhabilwe eka kwa ntle ga legae la gagwe ka la Matlhatso ke moagisane wa dingwaga di le 18. Polao e botlhoko ya ga Lebogeng Rat e sile ba lelapa la gagwe ba le mokutlo botlhokong ba tlhalositse morutwana yono wa mophato wa borobongwe jaaka ngwana yo neng a le botlhale rraagwe o santse a sa kgone go tshwara dikeledi tsa gagwe. I love my son with all my heart, with everything of my system. My son was everything. At work they talk every day about my son. Malomagwe motswa setlhabelo wa dingwaga di le 16 a re motlogolo wa gagwe o ne a na le bokamoso jo bo tshepisang mme a re balatofadiwa ba tshwanetse go gagamalediwa molao. So my question that I would like to ask him personally face to face, just give me a reason why
In the first place, our boy was not on drugs, didn't smoke a cigarette, was just a happy person. Serious with his school, person who always make jokes. Baagi ba ile ba ja legae la molatofadiwa ka molelo morago ga polao ya Garat ebile ba bolela fa entse e le sebaka a ntse a tshwenya baagi. They will never ever enter this compound because of Bona. They're always shielding their son. They even have the audacity to say that he won't. This case is not going to go forward. So we shall see. Bright boy, to be taken his life, to be taken just like that, it's really, really heartbroken. We are really heartbroken as a community. Many times we have the same problem with the same person. I think enough is enough. Sepodisa se tlhomamisitse gore molatofadiwa yo dingwaga di le 18 o na le kgetsi engwe ya tlhaselo ka maikalelo a go gobatsa. Kgabagare dithulaganyo tsa tirelo ya phitlho ya Garat mo bokhutlong jwa beke eno di tsweletse. Tshisinyo ya go oketsa dituelo tsa batlhankela ba dikantoro tse digolo tsa Afrika Borwa ka diperesente di le 3.8 e tlhalositswe e le sengwe se se sa amogelesegeng mo nageng e tlhokang tekano. Komishene e ikemetseng e ka ga dituelo tsa batlhankela ba maemo a kwa godimo ya tlanegisitse gore mopresidente, ditona le batlatsi ba bona, ditona kgolo, baatlhodi ba palamente le baeteledipele ba segosi ba okelediwe dituelo. Afrika Borwa e tshwailwe jaaka naga e nang le setšhaba se se sa lekalekaneng. Dimilione tsa maAforika Borwa ba tshelela mo lehumeng le botlhokatiro jo bo tsweletseng. Gareng ga dikgwetlho tse go na le tshitshinyo ya koketso ya dituelo tsa badiri ba dipolotiki ka diperesente di le 3.8. Kgato eno e tshwailwe phoso mo Khosatu e reng go tlile go dirisiwa matlole a le mantsi le mororo dimilione tsa baagi ba sokola le ka go bona dijo tsa letsatsi. Comrades, it is not acceptable that when government is struggling to pay its employees an inflation-linked increase, a 3.8% increase is recommended for the executive. Baagi le bona ba tlhagisitse maikutlo a bone jalo. Don't think it's quite fair, considering the fact that there are many unemployed people, of which we can actually take that. It's public funds, by the way, so we can actually put those public funds into better use. What do us as normal people, as public people, what do we get then? We don't get increases, whereas the shops, the prices on the shops are increasing as well. Khabagare moeledi wa mopresidente Vincent Makwenya a re presidente o sekaseka ntlha eno. Those recommendations have been presented to the president. The president has not made a decision yet as to whether he will accept them as they are. He will be consulting with National Treasury, and he will be looking at other factors that need to be evaluated before signing off on any recommendation or any increase in that regard. Le fa koketso ya dituelo le diperesente di le 3.8 e kwa tlase fa e bapiswa le diperesente di le 7 tsa inflation ya ngwaga ono le gore e tla oketsa dituelo tsa badiredi bagolo le badiredi ba puso. Fa ditshitshinyo tseno di ka atlanegiswa go raya gore mopresidente o tla amogela koketso ya diranta di le 9,750 kgwedi le kgwedi fa motlatsa mopresidente a tlile go okeletswa ka diranta di le 9,200. Ditona tsona di tla okeletswa ka diranta di le 7,800 fa batlatsa ditona ba tlile go okelediwa ka diranta di le 6,400. Fa baeteledipele ba makoko kganetso bone ba tlile go okelediwa ka diranta di le 5,200. Baeteledipele ba mekgatlho e kwa tlase ba tla bona diranta di le 4,300 fa badiri kwa palamenteng ba tlile go okelediwa ka diranta di le 3,700. Maafrika Borwa mangwe a re mekgatlho ya badiri e latlhegelwa ke boleng. Ba bua seno mo nageng e badiri ba le dimilione mo go yona ba beileng tsholofelo ya bone go mekgatlho ya badiri go lwela ditshwanelo tsa bona. Afrika Borwa e kailwe e le naga e tlhokang tekano go gaisa mo lefatsheng. Botlhokwa ba mekgatlho ya badiri mo Afrika Borwa bontsi bo botsoludiwa mo phatlhalatseng mo dingwageng tse di sa tswang go feta. Tse ke jaaka badiri ba tsweletse go samagana le dikgwetlho tse di sa jeseng di welang kwa ditirong, go kgaolwa mo ditirong le maemo a kwa godimo a botshelo. Bontsi ba mo Afrika Borwa ba dumela gore mekgatlho ya badiri ga e sa tlholo e na le boleng.
They have lost their credibility over there. They compromised themselves a lot when they started going into bed with the political organizations. Unions have put their interests before the interests of the workers. Workers are suffering. Jaaka badiri ba tsweletse go akanya ka mekgatlho ya badiri ntlha e nngwe tlhagelelang e go ntsifala ga makoko a mantšha a dipolotiki ba itseanape ba merero ya tsa ditiro ba re go ntsifala ga mekgatlho e mentšha badiri ga go thusi ka sepe malebana le maemo a baagi ba lebaneng nao. There is a rise in union leadership disputes in our courts than them focusing on the purpose for which they were established. Molatudung a ngaka gore lebaka la gore badiri ba tlhoke kgatlhego mo mekgatlhong ya badiri ke dintwa tsa baeteledipele. A re go farologana le mo nakong e fetileng baeteledipele ba ga jaana ba eteleditse go ikhumisa kwa pele. What needs to happen is a strong culture change, a strong defocusing away from leadership positions, amassing of resources for their personal benefit. Ka motse wa meletlo ya go keteka letsatsi la badiri mo ngwaga President Sesotho kwetse gore go nne le kitlano. When we advance our struggles at the collective bargaining, if we fail to unite ourselves, if we fail to convince ourselves on the minimum demands, Ga jaana Afrika Borwa e na le di-federation di le tharo tsa badiri e leng FEDUSA, SAFTU le COSATU e leng yone kgolo ka ditokololo di feta dimilione di le 2. Kgwedi eno kontinente ya Afrika e keteka dingwaga di le 16 tsa go tlhongwa ga se se neng se itsege ka Organization of African Unity e ga jaana e itsegeng ka African Union. Morulaganyi wa dikgang tsa boditšhaba mo SABC Sophie Mokoena o buisane le motlatsa mopresidente wa lekoko le le busang kwa Namibia la South West Africa People's Organization SWAPO ka ga diphitlhelelo le dikgwetlho tsa basadi. Every position of responsibility has challenges, but challenges should be seen not in a negative way, but they must be seen in a positive way. It's a challenge in the sense that the people who have elected you, they are looking upon you to do what they expect you to do. In other words, the expectation of the people is there and it needs to be met. Now, as a person who is given such a responsibility, then you have to perform it in a way that you ensure that there is a teamwork, particularly among your comrades. When I'm talking about the SWAPO party, that the party is united, that the party is focusing on the issues that matters for the Namibian people. Ke go lebogile ke ya memagaetse madume a re bone ponele pele me mabosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bantsha fa go tlana le masarasarane a pula ka diperesente di le 13 ka kwa provinceng ya ka KwaZulu-Natal ga mmogo le province ya Mono Gauteng mme go tla thiba ka kwa provinceng ya ka kwa Northern Cape ga mmogo le province ya Free State re lebelle mo tsatsing la ka moso te masarasarane a pula a tswarela ka diperesente di le 13 ka kwa provinceng ya North West ga mmogo le province ya Mono Gauteng mme go tla thiba ka kwa provinceng ya ka kwa Eastern Cape ga mmogo le Western Cape re lebelle digata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa re lebelle province ya Free State Sasolburg e tle bike me go digata di le 12 le borataro fa Kroonstad ene tle bike me go digata di le 12 le borobedi me province ya ka kwa North West teng Rustenburg e tle bike me go digata di le 10 le bone mo mosong me tla thutafala ka digata di le 12 le borobedi Lichtenburg ene tle bike me go digata di le 12 le borataro me re lebelle province ya Mono Gauteng go bontsha fa go tlana le tlhabeletse tsifale le fale me Pretoria tle bike me go digata di le 12 le bosupa fa Johannesburg ene tle bike me go digata di le 12 le botlhano me Limpopo teng Thabazimbi go tlana mogote ka digata di le 13 le bongwe fa Belabela yone e tle bike me go digata di le 13 re lebele province ya ka kwa Mpumalanga teng Secunda e tle bike me go digata di le 13 mo mosong ka jalo go tle be go thutafetsenyana mme tle ke me go digata di le 12 le borataro fa Sekhukhuzela yone tle bike me go digata di
di le 34 re lebele province ya ka KwaZulu-Natal teng o londi go tlana mogote ka digrata di le 32 fa Richards Bay e tle bike megode grata di le 30 re lebele province ya ka kwa Eastern Cape teng maletso ya go tlana tsididi mo mosong ka digrata di le 5 me go tla thutafala ka digrata di le 26 ga mmogo le ka kokomane e tle bike megode grata di le 26 me re lebele province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town go tlana tsididi mo mosong e bile go tla thiba me go tla thutafala ka digrata di le 20 fa George go tla go le tsiditsana ka digrata di le 10 me re kono setsa re lebele province Northern Cape teng Kurumane e tle bike megode grata di le 26 Kimberley yone e tle bike megode grata di le 30 me mo ga etsho ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.